Muraho muribuka ko twabasezeranyije kuzabafindurira password y'amabanga y'icyahushya amagara ya President John Pombe Joseph Magufuli wari umwanzi wa ruswa ubusahuzi bw'igihugu ndetse akadukana politike yashyize mu bikorwa zigatuma impindura mibereho ya rubanda uhereye ku batindi n'abatagira gatungo none bakaba yitwanya kwigendera. Mvuko byatangiye mu nkuru y'agahinda. Ndugu wananchi, kwa masikitiko inshuti banyagihugu mu gahinda katagira uko kangana ndabatangariza ko none tariki ya 17 Werurwe y'uyu mwaka wa 2021 hagana saa 12 z'umugoroba saa 12 jioni tumempoteza umuyobozi wacu w'ikirenga Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Tanzania nyakubahwa Perezida John Pombe Joseph Magufuli. Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Mbere gato yuko twumva iyo nkuru nyakwigendera Magufuli yabanje kudutuma hadusezera anatubwira ati mimi ni mtumishi wenu, ngewe ndi umukozi wanyu kandi ndashaka ngo mbabwire inshuti zanjye umunsi umwe muzanyibuka kandi ngewe ubwanjye nzi neza ko muzanyibukira ku byiza atari ibibi kuko ndababwira ukuri natambye ubuzima bwanjye ku bw'ineza y'Abanyatanzania b'abatindi. Ibyo ntubifate minenegwe kuko ngo urupfu rwe yarubonye ruza ku buryo hari umujenerali mu ngabo ze yongoreye ati niseme jambo ambalo labda alikuwahi reka mbahishurire mvuga ibanga n'ijambo ritazwi ritaranavugwa ubwo narindi hano yarampamagaye Perezida Magufuli ati CDF ngwino arambwira ati sinshobora gukira, siwezi kupona. Kuva mu kwa gatatu kwa 2021 imyaka 3 irenga irihiritse Perezida Magufuli atuvuyemo gusa kuva apfuye kugeza none iby'urupfu rwe byakomeje kubiyobera nka ya ndege ya Malaysia Airlines yagurutse mu 2014 kazimira buheriheri kugezana no bigishakishwa. Nubwo yemeze bityo hari ibirari n'amabanga yagiye ahishurwa ku rupfu rwa Magufuli ku buryo yatendeye ibirari wafindura ukuri ku buryo wakubitwa n'inkuba umenye ko ibigo rutura ibihugu bikomeye abategetsi muri Tanzania no hanze yaho amazina yabo yagiye agarukwaho kandi ibimenyetso bikabahama. Bill Gates n'inkingo ze, Tony Blair wabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, Tindulusu, ibigo nka Acacia Mining, imiryango nka World Health Organization OMS yagiye apfa nabo ibibazo by'inkingo za COVID-19 n'abandi bose batunzwe intoki natwe tubatungaho urumuri ngo tumenye imvo n'imvano y'urupfu rwa Magufuli. Ese nyuma y'urupfu rwe Tanzania kuri bibayeho ite mu buryo bwa politike ubukungu n'imibanire? Nta kundi byose no kubimenya kugira ngo Abanyafrika amafufu n'amafaranga bidufubike. Kandi tubibutse ko abatarumvise ikiganiro kibanziriza iki kuri politike za Magufuli mwaza kubanza kucyumva maze twese tukagenda duturuka hamwe tugana handi. Korea Automobile High Technology Limited. Izi ni inzobere mu bukanishi bw'imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai. Zifashisha ikoranabuhanga rigezweho zigasuzuma ikinyabiziga abakanishi bakagikoraho rikaka. Niba kandi uri no ku rugendo imodoka yawe ikagira ikibazo hamagara abahanga bakudepane aho kuyiha barupiga ngo bayangize kurushaho. Aha hari na pièces zose z'imodoka zakorewe muri Korea bakagira n'amavuta meza cyane yo mu bwoko bwa Kicks yaba ya motera ya boîte na ya feri atuma ubuzima bw'ikinyabiziga cyawe buramba. Batera imodoka igasubirana agaciro bayoze gataha ari mutongoro. Namwe mutunze imodoka z'ubundi bwoko cyane cyane ubu bugezweho ibanga no guhora ugisha inama muri Korea Automobile High Technology bakagukorera maintenance imodoka igahora ari mu ryerye. Ni Gikondo hateganye neza na Paruwasi Gatolika ya Gikondo. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo imaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima.
ubundi bigitangira uwari vice perezida wa Tanzania Madam Samia Suluhu Hassan yatubwiye icyo ngo yazize. Ati kwa tatizo la mfumo wa umeme, tatizo la moyo la mfumo wa umeme ambalo kitaalamu linajulikana kama chronic atrial fibrillation, ambalo halikuwa nalo kwa zaidi ya miaka 10. aho yemeza ko Magufuli ngo yapfuye yishwe no gutera nabi ku mutima we, ibizwi nka chronic atrial fibrillation, yaramaranye imyaka 10. Nyamara kimara gutangaza ibyo, isi yose yahise mwamagana, abanyatanzania bamubwira ko icyo kinyagisha. Abandi hirya no hino batangira kuvuga ko uyu mugabo yaba yazize gucokoza abakomeye ashaka kudobereza imari zabo, bigatuma bamushabikira bakamukubura mu nzira z'imari yabo. Uwa mbere watunzwe urutoki ni umujejeta amadolari Bill Gates. Dore uko bimeze. Umunyamakuru Jeremy Lofredo utuye i New York muri Leta Zunze za Amerika, uyu buzima bwe yabuhariye gukora inkuru zicukumbuye kandi zazinda abanza guhanaguraho akavumbi. Ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa 2 kwa 2023 yavuze ko mu myaka ishize Magufuli apfuye ngo yabashije kuvumbura kimwe mu bintu yaba yarazize, ngo yazize guhombya Bill Gates. Ati yarari mahindura igihugu cyane pe. Uzi ko yaratangiye kwirukana fondasiyo ya Bill Gates yitwa GMO Project, Melinda and Gates Foundation Project. Byaranarangiye amaze kwirukana Bill Gates mu gihugu ndetse n'ibikoresho by'iyo GMO ye abitesha agaciro. Uyu munyamakuru nubwo yanze kwiteranya n'abamurusha imari, nyamara yakomeje yemeza ko gutambamira inyungu za Leta Zunze za Amerika n'ibigo bikomeye nguko byagenda kose ugomba kubizira. Hari ikintu gitangaje cyane, iyo ari nk'umuyobozi wa Afrika ukora biriya bintu byose abangamira inyungu za Amerika n'ibigo rutura byo mu burengerazuba, ujya kumva ngo yazimiye cyangwa ngo yapfuye, bikaba mu gihe harimbanyije muri izo politike z'impinduka. Aha mureke dusobanure neza, ese ni gute Magufuli yaba yaratambamiye inyungu za Leta Zunze za Amerika cyangwa imari ya Bill Gates? Amabanga yabyo wayasanga muri volume ya 60 nomero ya 6 y'inyandiko y'ibanga yitwa Farming Gamble Fails, niyo ku itariki ya 22 z'ukwa 3 mu 2019. Urubuga rwasohoye inyandiko rwitwa Africa Confidential, ruhishwaho amabanga muri politike ya Afrika kuva mu 1960. Rugaragaza ko Perezida Magufuli yapfuye amaze iminsi ahanganye n'ibigo bikomeye rutura birimo Monsanto, Yara International na Bill Gates Foundation. Abicyo bapfaga ngo ni umushinga witwa The Southern Agriculture Growth Corridor of Tanzania, SAGCOT, aho uyu mushinga watangijwe mu 2009 na Perezida Jakaya Kikwete Magufuli yasimbuye, ukaba rugambiriye guteza imbere umuhinzi wo hasi muri Tanzania, ariko ngo hongerwa ishoramari ry'amahanga mu buhinzi bwa Tanzania ifite ubutaka bunini cyane kandi bwera, ikindi ahenshi akabibi bidaturwa. Icyo kintu cya kabiri cy'uko abashoramari bo mu mahanga bari kunyura muri uyu mushinga bakajya mu ishoramari ry'ubuhinzi bwa Tanzania, nibyo Magufuli yanze. Uyu wari umushinga rutura ku buryo inyandiko igaragaza ko wari uhuriwemo n'ibihugu bya Leta Zunze za Amerika, Ubwongereza, Ubudage na Norvege. Ishoramari ry'ibyo bihugu nabari abashoramari ngo ryari kugeza mu mwaka wa 2030 bakaba bashyizemo miliyari 1 na miliyoni 200 z'idolari, ukaba aragombaga gukorerwa kuri hegitari 350. Bivuze ko ari ubutaka burutaho gati intara yose y'amajyaruguru y'u Rwanda. Thomas Helley wari wagizwe umuyobozi w'uyu mushinga yemeje ko ngo Magufuli yasabye ko uko umushinga wapanzwe wahindurwa, aho kugira ngo abashoramari bashyiremo amafaranga mu buryo bwitwa inkunga bikitwa inguzanyo yazishyurwa na leta ku nyungu runaka, ariko ibyo guhuza abashoramari n'ubuhinzi bwa Tanzania bigakurwamo. Ibyo barabyanze, nawe ahita wucishamo akarongo. Gusa bahise bamubwira ko banki y'isi hari miliyoni 70 z'idolari yari yatanze nk'inkunga kuri leta ya Tanzania, basoza banzura ko ayo mafaranga leta ya Magufuli yari yamaze kuyasubiza banki y'isi kugira ngo babone gusesa amasezerano yasinywe mu 2009. Ngo bari abashoramari barimo Bill Gates bahise batangira kwifatira ku gahanga Magufuli, kuko nyuma mu nyandiko Tanzania Turns Away Private Investment in Agriculture y'ikigo Merck Knoll hagaragajwe ko bari bafitemo inyungu nyinshi cyane. Hari ikindi kihariye Magufuli na Bill Gates hamwe na Leta Zunze za Amerika n'inshuti zabo bapfuye. Icyo ni COVID-19 n'inyungu z'umurengera zayicurujwemo, ariko Magufuli agashaka kubihombya. Iki kirakomeye turacyitondera mu kanya, ahubwo tutaribagirwa buriya hari kampani zo mu burengerazuba Magufuli yahombeje amamiliyari n'amamiliyari ku buryo zamushabikiye zikubita agatoki ku kandi. Nizicukura amabuye y'agaciro na gaze muri Tanzania. Ushobora kuba utabizi, ariko buriya Tanzania ni kimwe mu bihugu bya Afrika bifite imikoki, imirambi n'amabanga y'imisozi ibyagiyemo amabuye y'agaciro harimo graphite, cobalt, copper, iron, niobium, lithium, manganese, diamant, nickel, titanium, uranium, vanadium, zahabu ndetse n'ayandi tutavuze. Aho rero hakaba kampani ebyiri za rutura zizwi ko zibarizwa muri iki gihugu ku mpamvu z'iyo mari. Barrick Gold Corporation, iyi ni imwe muri kampani ziza amayeri mu gucukura no kuranzika amabuye y'agaciro ku buryo ifite ibirombe 16 mu bihugu 13 hirya no hino ku isi arimo na Tanzania. Iya kabiri yo yafashe kuri Tanzania iranyunyuza itaruhuka ni Acacia Mining. Iyi hari ibirombe 3 mu duce twa Buzwagi, Mala ndetse n'ahandi. Izi rero zabaye ubuzima bwazo bwose mu ntambara na Magufuli zinamwifuriza urupfu ku buryo nako bishidikanyaho arizo mwanzi wa mbere uyu mugabo yagombaga kuzira. Byaturutse ku kuba Magufuli yari yabafashe ku myenge y'ibifu byabo. Dore ko byatangiye.
Ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 7 mu 2017 umunyamakuru wa Reuters Fambuka yasohoye inkuru yise Tanzania passes laws on renegotiation of mining gas contract. Mu cyandikwa cye yagize ati kuri uyu wa mbere inteko ishinga amategeko ya Tanzania yemeje amategeko abiri yemerera guverinoma guhatira amasosiyete acukura amabuye y'agaciro kongera gukora amasezerano bari baragiranye n'ubutegetsi bwabanje. Abashoramari binubiye ko bumva President John Magufuli ari kubarenganya binyuze muri uku kongera guhindura amategeko y'imisoro, kongera amande ndetse n'ihindura migabane ryihuse. President Magufuli we yavuze ko iri vugurura rizongera gukorera mu mucyo ndetse igihugu kikabyinjirizamo cyane. Ibyo zingaruka byagize hashize iminsi 22 iryo tegeko rimaze gusinywa. Ikinyamakuru The East African cyaratwandikiye kiti Tanzania slaps Acacia Mining with $190 billion tax bill. Tanzania yapyatuye urushyi rwa miliyari 190 z'amadolari nk'imisoro kuri Acacia Mining. Byarakomeje bati President John Pombe Magufuli yatangije intambara y'imisaraba kuri za company zicukura amabuye y'agaciro zimaze igihe zinyunyuza igihugu cya Tanzania. Aba bacukuzi bazahabu barishyuza umusoro banze gutanga hagati ya 2000 na 2021. Leta yavuze ko aba ayo batishyuye ari miliyari 40 z'amadolari ndetse na miliyoni 150 z'inyungu n'ibihano bikomeza. Mwibutse ko mu bihano babahaye harimo no kwangiza ibidukikije, kwakunda abacukura zahabu cyangwa andi mabuye y'agaciro basiga ibirombe byanamye, hakazajenda mabigakurura inkangu none ibisigazwa birimo n'ibihumanya bigacuncumukira mu migezi, byose bikangiza abantu mbere yo kwangiza ikirere n'inyamaswa zo mu mazi. Ibyo Magufuli wari wihishanye impamyabumenyi y'ikirenga mu bugenge ntacyo wari kuba wabimubeshyaho ngo uratekinika, nubwo abandi baperezida babibatekinika ngo nuko batabisuzumye. My friend, miliyari 190 z'amadolari nakayabo. Muri buka ya Leta Zunze za Amerika twagarutseho no kugira ibyo bapfa byihariye na Magufuli. Nyuma yo guhemukira imari zabo bene ako kageni yakurikijeho ikindi kintu banga byo kunukirwa. Ni ikintu cyo gukorana n'Abashinwa nyuma yo gutangira kubakinira nk'ibyo tuvuyeho. Ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 3 kwa 2021 abashakashatsi kabuhariwe umwe Jeremy Lefordo wa undi twahereyeho afatanyije na Whitney Webb basohoye inyandiko ndende bise Tanzania's late President Magufuli Science Denier or Threat to Empire. Mu gace kavuga uko Magufuli yikomwe nabo mu burengerazuba bemeje ko bapfuye yuko yashatse kubafata kunda ubwo yatangiraga gucudika n'Abashinwa ndetse agatangira no kubemerera imikoranire mu gihe nyamara bari mu ntambara zizwi z'ubukungu na Leta Zunze za Amerika. Nubona iyi nyandiko uzasoma igika cya nyuma bise A New President to Western Approach. Bavuze bati hagati mu kwa 12 ku 2020 ishoramari rya Tanzania ryatanze raporo ku nama ya Magufuli n'ubuyobozi bukuru bw'Ubushinwa. Nyuma Magufuli atangaza ko Tanzania yakiranye yomba abacuruzi n'abashoramari baturutse mu Bushinwa mu bisata bitandukanye nk'inganda, ubukerarugendo, ubwubatsi n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibyo bikazakorwa ku nyungu y'impande zombi. Raporo yanavuze ko Magufuli yasabye Abashinwa gufatanya na Tanzania gushora imari mu mishinga minini itanga inguzanyo zidahenze, kandi ko Tanzania izakomeza guteza imbere umubano maze igihe kinini n'Ubushinwa, kandi ko izakomeza gufata mu mugongo Ubushinwa ku bibazo bitandukanye bya politike mpuzamahanga. Aba bashakashatsi bemeje nta gushidikanya ko umuntu wese ukora ibisa n'ibyo mu mateka yose ya politike mpuzamahanga kuva igihugu cya Leta Zunze za Amerika kibereye umugenga w'isi gitangira guhangana n'Abarusiya n'Abashinwa, ngo umuyobozi wagerageje gusunutsa amazuru yiha kujya mu by'inkundo n'abo bombi yagiye ahutwa urwa giturumbuka, abasigaye bagasigara basiganuza ibirari by'urupfu rwe. Murabizi ko kugezana n'ubu hari abantu tutaramenya uko bapfuye nka Patrice Emery Lumumba wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo watekereje kwisangira Abasoviete nyuma yuko abonye ko ashaka kugambanirwa na Amerika n'Ababiligi. Muribuka kandi n'ibya Samuel Machel ndetse n'abandi. Hirya y'abashoramari n'ibyo bihugu bikomeye Magufuli yari yaranakomanyirije ibifi binini imbere mu gihugu muri politike ze z'ubukungu twagarutseho mu kiganiro cya mbere kimuvugaho, aho twabonye hagarika ghost workers, abakozi babaringa batabagaho ariko bahembwa imishahara ya leta kandi abategetsi bo mu nzego zo hejuru aribo babashyizemo. Ikindi hari abantu bakabaka 9,000 yirukanye mu myanya ya leta bari barashyizwemo n'abategetsi mu nzego zo hejuru kandi nta mpamya bushobozi babifitiye, aho kongeraho kugabanya imishahara y'abategetsi bo hejuru ahereye kuwe no guhagarika ingendo zo mu mahanga, ibirori n'inama za leta, byose ngo ni politike zazanye inyungu nyinshi ku gihugu ariko zihombye abanyagatuza bari basanzwe bariboneye nk'abakamidateka. Abo rero bose bahise babanzi bamukomera amashyi ruhande ariko bashinjagira bashira ku buryo umwe muri bo yagombaga kugira icyo yamukoraho. Icyaje kubigeza Wandabaga rero cyo cyatangiye mu kwezi kwa 12 kwa 2019. Iyi ni COVID-19 yari itangiriye mu Bushinwa igakwirakwira nk'umuyaga ku isi. Ku ngufu z'abakomeye ibihugu byategetswe gufata abaturage babyo bagahita bakatirwa igihano cy'igifungo runaka ariko igihano bakagikorera mu nzu zabo. Guma mu rugo.
Ibyo Magufuli yanze kubikora kubera impamvu yavugaga zisobanutse we yasuzumye neza nk'umuhanga n'impamyabumenyi y'ikirenga mu butabire, ahubwo yagaragaye yemeza ko yaboze Runonongo ba akabafatana igihanga batari guhakana. Tukachukua sample za oil ya gari na sample za vitu vingine mbalimbali tukavipeleka pale kwenye maabara. Twafashe ibipimo by'amavuta y'imodoka n'ibindi bipimo by'ibintu bigiye bitandukanye tubijyana muri izo laboratoire bipimirwamo. Twabikoze mu ibanga batabizi, nk'ubwo twajyanye ibipimo bihimbano by'ipapayi twabihimbye izina ry'umugore witwa Elizabeth Anna w'imyaka 26 female. Papayi lile lilikuwa positive. Iryo papayi ryasanzwemo uburwayi ngo rifite corona da. Nshingiye kuri aya makuru n'ibi byose nahamya ko hari abantu babwiwe ko barwaye corona ntayo bafite. Lazima kuna watu wameambiwa positive wakati si wagonjwa wa corona. Isi yose yahise icika ururondogoro, ariko abo mu burengerazuba bahita bamwira birivu ndetse banamuhimba izina rya COVID denier, abandi bamwita anti science. Haburi iminsi 41 ngo Magufuli apfe bamugabyeho igitero kidasanzwe. Ikigo Center for Strategic and International Studies gitangaza amakuru y'ibanga ku isi kuko bizwi ko gishamikiye kuri Pentagon, ibiro by'igisirikare cya Amerika, cyasohoye imizingo y'inyandiko cyataziriye ngo ni business itararangiye ubutegetsi bw'igitugu bwa Magufuli muri Tanzania. Uzayisome. Unfinished business, Magufuli's autocratic rule in Tanzania. Abantu bose bahise batangira kwibaza ukuntu Magufuli ari business itararangizwa barashoberwa. Mwibutse ko inyandiko yasohotse mu kwa kabiri agapfa mu kwa gatatu. Mbere yaho ku itariki 12 z'ukwezi kwa 10 umuryango wa Amnesty International wasohoye raporo wise Tanzania Laws weaponized to undermine political and civil freedoms ahead of elections. Bavuze ko President Magufuli acinyiza ubwisanzure bwose bubaho ndetse akaba ari gutambamiza amategeko abatavuga rumwe nawe ngo azabatsinde mu matora yari yegereje. Ako kanya hahise aduka umunyepolitike w'ikitabashwa muri politike ya Tanzania azatukana nandagaza president. Ni Tundu Lissu, akaba umugabo ukomeye cyane muri politike ya Tanzania. Yari umudepite unahagarariye ishyaka Chadema ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CCM Magufuli yarahagarariye. Yatangiye kuvugira hose ko Magufuli ari umunyagitugu ku buryo hari nubwo yamututse ibitutsi byinshi mu nteko ishinga amategeko, yamara gushyira ubwenge ku gihe yumva ko yatutse president akiruka agana ku kibuga cy'indege kugira ngo ahungire mu Rwanda. Nyamara ahise afatwa afungwa iminsi 3 ararekurwa. Uyu yahanganye bikomeye na Magufuli bageraho bashyidika mu matora yabaye ku itariki 28 z'ukwa 10/2020. Nyamara Magufuli yaramwanikiriye kuko yagize 88.4%, Tundu Lissu akagira 13.4%, agahita ahungira mu gihugu cy'Ububirigi avuga ko avuye muri Tanzania bagiye kumwivugana. Yakomeje gukina politike mu Bubirigi ariko atangira kuvuga ko Magufuli yiriwe ataraye. Ahubwo habura hafi ukwezi ngo Magufuli apfe, Lissu yavuze ko Magufuli yapfuye. Ku itariki 18 z'ukwezi kwa 3/2021, umunsi umwe nyuma y'uko Magufuli apfuye, bwana Tundu Lissu yabwiye ikinyamakuru KTN cyo muri Kenya ati: "Njyewe mfite amakuru ko Magufuli yaramaze igihe yarapfuye. Buriya abantu ntibabizi ariko yapfuye ku wa 3 w'icyumweru gishize. Icyo nababwira nuko urupfu rwe ari urupfu rugiye ku murongo ndetse n'ubutabera bunyuze inzira imwe. President Magufuli yasuzuguye isi yose mu rugamba rwo guhangana na corona. Yasuzuguye science, none ibyabaye byarabaye, nyine ajyanye hasi na corona." Iryo jambo kujyana hasi na corona ryatumye abantu batangira kumukeka amababa, ariko abamuzi bakamushinja kuba ari umushabitsi karahubutaka wa za kampani zicukura imitungo kamere. Ibisamagambo kuko uyu mugabo birazwi ko ari we mucurabwenge mu kwerekera ibigo rutura bikora ubushabitsi muri Afrika ku bijyanye n'amabuye n'imari z'agaciro. Bidasubirwaho, Lissu yamenyekanye cyane nk'umukozi w'ikigo World Resources Institute. Iki ni ikigo gifite icyicaro Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Birazwi ko aricyo cyayogoje icengeramari mu biribwa bya Afrika, amashyamba, imigezi n'ibiyaga, amabuye y'agaciro, itunganywa ry'imijyi n'ibyo gukora imishinga yo kwita ku kirere. Ahantu byamenyekanye ko uyu Lissu ari umukozi wabo nuko hari inyandiko yagaragaye ko yanditswe nawe igaragara kuri website y'iki kigo. Ni inyandiko yo mu kwezi kwa 4 2002 aho yabagaragarizaga akanabaha n'ubushakashatsi bifashishije mu kumenya ahantu hose hari imari ishingiye ku mazi n'uburyo bwo gutangiza imishinga ya za damu muri Afrika. Ubushakashatsi ushatse nawe wabubona yabwise A Watershed in Global Governance, an Independent Assessment on the World Commission on Dams. Hari n'izindi nyandiko agaragaramo yakoranye n'abandi, abamushyira mu majwi rero bakemeza ko kubera izo mpamvu ari mu bateguye ivanwa mu nzira rya Magufuli, ariko cyane cyane bitewe no kwitambika COVID-19. Nari nababwiye ko turayitsaho. None niba Magufuli yaranze ko abantu bajya muri guma mu rugo, abantu ntibakoresha inkingo zabo ndetse n'ibikoresho bigendana no gupima COVID, byahombeje nde wari kumwijundika? Icyitonderwa, uze kumva neza aya madolari tugiye kuvuga.
ikigo cy'ubushakashatsi ku miti kizwi nka National Library of Medicine NIH kuva mu kwa mbere kwa 2022 cyashatse kumenya agaciro mu mafaranga inkingo za COVID-19 zaba zari zimaze gutwara igihugu cyabo cya Leta Zunze za Amerika. Byatumye NIH itumira mu bushakashatsi abadokteri bakoze ku nkingo za COVID-19 impuguke 8 ku bya COVID zirimo Noam Kilson, Yashina Shivdasan, Brahim Bokat n'abandi batanu. Byaje kurangira ku itariki ya 25 z'ukwa 12 kwa 2022 basohoye inyandiko nushaka uzabona The Societal Economic Value of COVID-19 Vaccines in the United States. Mu gace bisi bisubizo twabonye bagize bati ubucukumbuzi bwacu n'ubusesenguzi twakuye mu mahunikiro menshi y'amakuru bugaragaza ko kuva inkingo zatangira mu kwa 12 kwa 2020 zateganywaga ko abazigora bazinjiza hano muri Leta Zunze za Amerika ari amadolari trillion 5. Nyamara ubuvumbuzi bwacu twifashishije ibipimo n'amakuru yandi tubona twaje gusanga agaciro k'izi nkingo kabarirwa hagati ya trillion 1 na billion 800 kugenda ukageza kuri trillion 9 na billion 900 z'idolari. Bya bintu birakaze. Sha uru rufite umuntu wari kurwitambika wese yari wo kurimburwa kuko niyo wateranya imari z'ibihugu by'i Burayi trillion 9 na billion 900 ntabwo wazigezaho. Kugira ngo byumve neza agaciro k'ibicuruzwa na service byose ibizwi nka nominal GDP y'ibihugu byose bigize umugabane wa Afrika mu 2023 kanganaga na trillion 3 na billion 100 z'idolari. Bivuze ko kugira ngo ako gaciro k'inkingo za COVID-19 no kuzikora no kuzitera abanyamerika tukagereho byasaba ibihugu byose bya Afrika imyaka irenga 3. Mu buryo bw'indi mibare byemezwa ko muri Leta Zunze za Amerika urukingo rwa COVID-19 rwo mu bwoko bwa Pfizer rugura amadolari 115, Moderna ikagura amadolari 128. Ayo akaba amafaranga yo kurugura utabariye igiciro cya muganga cyo kurugutera kandi rukaba ari rumwe gusa, ariko wibuke ko ngo haje nizo gushimangira gutsindagira n'ibindi byagejeje kuri 4, 5 n'ahandi. Byumvikana rero ko byafata amadolari 640 ku muntu umwe. Nge nashiritse ubute mbijyana mu mibare mbihuza na miliyoni zirenga 63 zari zigize Tanzania mu 2021 nsanga nibura ko kanya ku banyagihugu ba Tanzania yaragombaga kwishyura miliyari 40 z'idolari zirengaho utabariyemo amatike, uburyo bwo kuzibika, ibikoresho by'ubwirinzi ku baganga ndetse n'igihembo cy'abaganga. Niba tubyumva rero ako kayabo kose, niba hari abantu bari gukora inkingo n'ibikoresho byose bigendana nazo bari bamaze kugahomba. Ugira ngo no kugahomba gusa? Oya. Perezida Magufuli yari amaze kuba umwe mu baperezida bavuga ari kijyana kandi agafatwa nk'incabwenge ku buryo abandi baperezida benshi bari batangiye kumwigana. Nk'ubwo yabihuje neza na Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi umugambi barawunoza. Nawe yaduka avuga ko ibyo bitakaragasa ari ubugambanyi atazabarizwamo. Perezida wa Madagascar Andry Rajoelina yarabyutse avuga ko noneho imiti ya COVID n'inkingo atabibarizwamo kuko ngo yivumburiye umuvuno w'imiti gakondo. Ibyo ni ibintu yemeranyijweho na Magufuli kuko ntigeze hakana ko nta cyorezo gihari, ahubwo yemeraga ko indwara ihari atari COVID-19 nk'uko ivugwa, ahubwo ngo ni ibicurane bifite imbaraga zavurwa n'imiti gakondo nk'imibirizi, umuravumba, igicuncu n'ibindi. Ubwo bukangurambaga rero byemezwa ko ari bwo bubi ku buryo mu gihe gito abaturage ba Afrika bari kwisanga mu bitekerezo nk'ibyo bya Magufuli. Arabonzi bagiye bahungira muri Tanzania n'u Burundi bahunga inkingo. Mbega inkingo n'icyorezo cya COVID-19 byabarijwemo politike zakwitwa iz'ubucuruzi mu nyungu zihambaye. Tuzabigarukaho mu kiganiro cyihariye cyangwa mbaho urugero. Oya, reka mbanze mbaho urugero. Buriya mu gihe cy'inkingo za COVID-19 habayemo politike z'utujomba bugabo tutamenye. Uzashakishwe politike yitwa vaccine apartheid. Iyi ni politike y'ukuntu inkingo zimaze gukorwa ibihugu bikomeye byahise bivuga ko bitazapfa gutanga inkingo ku bindi bihugu. Ibihugu bikennye byo muri Afrika bitangira gusaba imbabazi no gushyiraho amatsinda muri za diplomasi nyinshi zaje no kwitwa vaccine diplomacy. Aho ibihugu mu ibanga byatangiye gusinyana amasezerano akomeye y'ingurane y'imitungo n'ubundi bwasisi ku bihugu byinshi kugira ngo bihabwe inkingo. Ibyo byatumye inkingo z'ibimari ikomeye ku bategetsi bose, nyamara ayo masezerano n'izo politike zibanga zimaze kurangira, ibihugu byatangiye kwerekana ko inkingo ziri gutangwa ku buntu, nk'Ubushinwa bugatanga inkunga y'inkingo, Amerika igatanga inkunga n'ibindi bigo bigatanga ubufasha. Nyamara ibyo byabaye nyuma y'iyo politike nawe wazashaka ukayicengera. Aho rero byaje kugaragara ko bwari ubujura bw'ubucuruzi, aho vaccine apartheid bagira ngo bagaragaze ko inkingo zihenze cyane kuzibona bigoranye, bituma abazishaka bashyiramo akabaraga ku buryo bemera no kwigura bagatanga izindi ngurane. Aho rero Magufuli yari yamaze kubivumbura, atangira kumvikana abaza ikibazo gikomeye. Atari ko izo nkingo muduhatira ku buntu nk'aho muri ababyeyi bacu, kuki mutadushakira inkingo za sida, za malaria, za kanseri n'izindi ndwara zifatika mukadukwegera ibyo binyago? Ese ubundi impuhwe mutugirira n'izikibasha dupfaniki? Ibyo yabigarutseho kuri za televiziyo zitandukanye, namwe kuri YouTube mwagenda mukabibona.
nyuma y'ibyo byose kwikomwa bitarabaho n'umuryango w'abibumbye, ibihugu byose byo mu burengerazuba noneho na za kampani n'abanyemari ukagerekaho n'abanyapolitike b'imbere mu gihugu, byose byakusanyirijwe hamwe maze Magufuli aramaganwa bitigeze bibaho kugeza ubwo yapfuye, kandi nawe abizi. Niko bimeze kuko ibintu by'urupfu rudasanzwe hari abantu batajya babiyoberwa. Abo ni abahagarariye iperereza, abakuru b'igisirikare, kuko abo nibo baba bafite amakuru kugeza na bimwe byitwa amabanga y'igihugu. Niba ari byo, nimuhaguruke muri iki kiganiro twakire General Venance Salvatore Mabeyo. Yarasanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za Tanzania ku ngoma ya Magufuli, akaba n'inshuti yizerwaga nawe. Ejo bundi ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu mu 2024, hashize imyaka 3 Magufuli apfuye, yabwiye ikinyamakuru gikuru muri Tanzania cyitwa Daily News Digital ko Magufuli ubwe mbere y'urupfu rwe yamwongoreye ari mu bitaro ko adashobora gukira. General Venance Salvatore Mabeyo abigarukaho yagize ati, niseme jambo ambalo labda alikuwahi kusemwa. Reka mbahishurire mvuga ibanga n'ijambo ritazwi ritaranavugwa. Ubwo nari ndi hano yarampamagaye Perezida Magufuli ati CDF ngwino, arambwira ati sinshobora gukira, siwezi kupona. Impamvu bidashidikanywaho ko yagombaga gukurwa mu nzira nk'umuntu bangamiye ibyo byiswe ubushabitsi mu cyorezo nuko nabandi bategetsi uretse kuba we yaranafite ibindi yagirizwa, nundi wese wagaragaye yiyamiriza COVID-19 ibyo byarangiye nabi, imbaraga zose yari afite zirakendera, uhereye kuri Perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump wabuze manda ya kabiri nyuma yo kuvuga ko ibyo bya COVID ari ibipapirano n'uducurane tw'abashinwa. Perezida Nkurunziza ndizera ko abarundi baguha ubuhamya bw'uko byagenze. Jovenel Moise wa Haiti nawe yanze inkingo ndetse avuga ko ari ubucuruzi n'ibipapirano. Nyuma ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 2021 Polo Prince mu murwa mukuru wa Haiti humvikana urufaya rw'amasasu, ahita asanga Magufuli. Minisitiri w'Intebe wa Cote d'Ivoire Ahmed Bakayoko yahakanye COVID-19 ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu kwa 2021 ahita apfa. Minisitiri w'Intebe Ambrose Dlamini wa Eswatini yapfuye ku itariki ya 13 z'ukwa 12 kwa 2020 nyuma yo kuvuga ko guverinoma yoboye itumva neza ibya COVID-19. Urutonde ni rurerure, wakomeza ukareba n'abadokteri barimo nko Dr. Stephen Karanja n'abandi hirya no hino bagiye bazira kubwanuka bakavuga ko bo babyivumburiye, tayari urupfu nabo rugahita rubavumbura. Uvumbura icyo ariko sha. Ibyo rero bidusobanurira ko Magufuli urupfu rwe rwasuzumirwa mu byo tumaze kubona. Indi mpamvu yemeza ko uyu mugabo ashobora kuba yarigijweyo ngo akinguruka abakomeye igaragarira mu kuntu nyuma y'urupfu rwe ibintu byose byahise bihinduka nk'umurabyo muri Tanzania. Reka duhere ku bugambanyi karaha butaka bwa Bill Gates. Muribuka ko twababwiye ko yaraje mu buhinzi bwa Tanzania, yaje gushora imari rero muri ubwo buhinzi byo kuyisakaza, ibintu byatangiye gutuma n'uwamusimbuye wari umwungirije, ndavuga Madame Samia Suluhu Hassan, nawe abo wo kwibazwaho. Muri ya nyandiko ya Jeremy Lofredo na Whitney Webb yo ku itariki ya 30 z'ukwa 7 kwa 2021 bagaruka ku musimbura wa Magufuli, nawe bavuze ko batamushira amakenga mu rupfu rwe bitewe nuko yahise atangira kwitwara n'ikigandaro no kwirabura no kwereza Magufuli bitararangira. Ngo byagaragaje ikintu gikomeye. Bamugarukaho Samia Suluhu Hassan bagize bati Vice President wa Magufuli akaba n'umuzungura we Madame Samia Suluhu, ako kanya yahise agaragara ku rutonde rw'agatsiko k'abakomeye bashinzwe gufata imyanzuro muri gahunda y'umuryango w'abibumbye, kandi umwirondoro we wahise wandikwa ku rubuga rw'ihuriro ry'ubukungu ku isi World Economic Forum. Ibi byerekana ko yari hafi y'akazu kagizwe nabo uwamubanjirije yarwanyaga. Kugeza ubu ntiyaramenyekana niba yarahinduye politiki yari yo yose ya Magufuli, yaba y'ubukungu cyangwa ijyanye na COVID, ariko hari impinduka zidasanzwe zerekana ko kuba yarashyizweho byashimishije bikomeye ibigo bimwe byagize uruhare runini mu gusaka bakabinahungabanya Magufuli. Ibyo byo byaragatonyanga mu nyanja. Nyumvira nibi, Magufuli akimara gupfa hari ikintu cy'igitangaza Perezida Samia Suluhu yakoze. Yahise akodesha nako yahise akazi Tony Blair wabayeho Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza ngo ajye muri Tanzania, amushinga ngo kwamamaza izina rya Tanzania no kubashyiriraho ingamba zo kurwanya COVID-19. Umunyamakuru Abdul Halim akorera ikinyamakuru The African Report kandi akorera Dar es Salaam muri Tanzania. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa 10 kwa 2021 yasohoye inkuru ibindi binyamakuru byacukumbuye bisanganiyo. Ati Tanzania, President Samia hires Tony Blair in fight against COVID. Haraho yanditse ati abayobozi ba guverinoma ya Tanzania bavuga ko Tony Blair yahawe akazi na Perezida Samia kugira ngo akore imishinga ibiri y'ingenzi y'ubuyobozi bwe ariyo kurwanya COVID-19 no kubaka izina mpuzamahanga rya Tanzania. Mu kwezi kwa 7 Tony Blair yahamagawe bwa mbere muri Tanzania aho we na Perezida Samia baganiriye ku buryo bwo kurwanya icyorezo cya COVID-19. Ubundi abacurabwenge ba politike y'iki kibariro cyacu bita Tony Blair igisiga kinini cyo mu bwoko bwa Hawk. Niyo mpamvu uzumva bamwise ngo ni Ferruginous Hawk. Iyo bavuze ko umuyobozi runaka ari Hawk muri politike, baba bashaka kurengurira ko ari umuyobozi buri gihe uhora ushyigikiye imirwano yaba iya ngombwa n'itari ngombwa, kuko wimeneka ry'amaraso arikuramo izindi nyungu ziba zidasanzwe kuri we bwite. Haraho uzumva bavuga ngo Wall Hawk. Iyi ni teori y'intambara z'inyungu zihwanisha n'imyitwarire y'igisiga cya Hawk.
uyikeneye ukaba wayisoma mu gitabo cya Dr. Eaton Clement cyitwa Henry Clay and the Art of American Politics. Ariko ukamenya ko Tony Blair na Hillary Clinton bagenzura ibihugu byinshi byo muri Afrika y'Uburasirazuba nk'imirima yabo, ku buryo abandi bo bemeza ko ari bo ba perezida ba bimwe mu bihugu, noneho batwita ba perezida bakaba ari ba guverineri. Tukiri muri Tanzania, Samia Suluhu rero byemezwa ko abanyatanzania bamufata nk'umugambanyi kubera indi mpamvu ikomeye. Mu kwa 2023 hari ku itariki 22 ubwo ikinyamakuru The Citizen n'ikindi kagarara cyo muri Tanzania cyitwa Mwananchi ibi byasakaje inkuru yasamiwe hejuru n'isi yose bati Tanzania DP World sign 3 deals on Dar Port. Mu makuru banasuzumye harimo n'ibimenyetso, amashusho, amafoto n'inyandiko bemeje ko Perezida Samia Suluhu n'ubutegetsi bwe basinya amasezerano y'ubukode n'ubugenzuzi bw'icyambu cya Dar es Salaam n'ikigo cyo muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu gikora ubwikorezi bwo mu mazi cyitwa DP World. Umuyobozi mukuru w'iki cyambu Bwana Mbosa yemeje aya makuru. Uzi igiteye ubwoba, uyu mugabo yabahamirije ko igihe ayo masezerano azamara ari imyaka 30. Nge nawe nituba tukiriho tuzabwira abuzukuru n'abuzukuruza bacu ko hari umuyobozi witwa Magufuli wategekaga Tanzania yubaka anavugurura icyambu cya Dar es Salaam. Amaze gupfa uwamusimbuye ahita kihera Abarabu. Tuzajya tugira tuti ibyo byabaye mu myaka 30 ishize, none ubu turi muri 2053 nibwo bagiye kongera kuvugurura amasezerano. Ushaka kumenya ko abanyatanzania cyane cyane urubyiruko rwavumbuye ko Suluhu ashobora kuba baca ruhinga nyuma ndetse ko yahinduye ibyo Magufuli yarwaniye byose, wabibonera handi hantu hakomeye. Hari umuhanzi w'umunyatanzania wabyitegereje yanga kubyihanganira, yitwa Emmanuel Elbariki, uyazwi nka Nayi wa Mitego. Ku itariki ya 26 z'ukwa 7 kwa 2023 yasohoye indirimbo y'agahandura nzovu ku butegetsi bwa Samia Suluhu. Ni indirimbo yise Amkeni, mubyuke, aho yabwiraga abanyatanzania bose ngo babyuke bahangane kuko igihugu cyabo kiri kubambwa ku musaraba kikanagurishwa. Ntiyatinye kugaruka kuri Perezida Samia Suluhu bakunda kwita mama, amushinga ijanja ndetse aranamucyurira bikomeye cyane ko niba ari umubyeyi koko ari umubyeyi gito uri kurera abana bigisha ubusuma n'ubusahuzi. Ahubwo agitangira indirimbo atangira mutunga mukubita rukoko byose akabijomba umwotsi ati Perezida nyumva neza, ubu ningira icyo mvuga nibi ngiye kuvuga ushobora gutekereza ukavuga ko nakunda igihugu. Ibyo gukunda igihugu se ibyo ni bya bwoko ki? Igihugu kihe ko kiyobowe n'abacucura abandi? Ndabizi nyuma y'indirimbo nditwa umushotoranyi kandi ibintu byose birisobanura. Dore mwita mama wanyu arimo ararira abajura, yego rwose yororeye abajura hano. Uyu muhanzi yakomeje yikoma bikomeye Perezida Suluhu anavuga ko yagurishije bya Burundi igihugu n'ubutunzi bwacyo, akanagira agahinda yibaza impamvu Imana yajyanye Magufuli igasiga ibyo bisambo. Mu Giswahili kinyomoye ati dore ubicyambu mwakigurishije Abarabu musinyana amasezerano ya Burundi, ubu ndibaza kuki Imana yajyanye John vuba. Ese koko Mana wamujyanye kugira ngo bitwigishe cyangwa kugira ngo tubure ubuhumekero? Gusa yenda iri ni igeragezwa ry'ubutabera bw'Imana. Nukuri ko Imana numva ntazi icyo navuga, akazi kawe nikagira gufudika Mana, wakabikunze ukatujyanira na mbona. Uyu muraperi wari koroje akomeza avuga ko ubu muri Tanzania ibintu bikomeye ku buryo ngo mwenye kisu kikali huyo ndio atakaye mgoa. Ubwo ngo ufite icyuma gityaye ni uzabasha kwirinda ntasahurwe. Akomeza asaba abanyatanzania bose kubyuka kuko nta mashuri y'ubuntu bagifite nkuko byahoze ku bwa Magufuli. Ngo si ubuntu ahubwo nahari arahenze, ngo naho bari gutanga amashuri y'ubuntu n'ubumenyi batanga bungana n'ubusa ku buryo ngo ari ukwishyura 0 ugacyura 0. Muri iyi ndirimbo yifatira cyane ku munwa ubutegetsi bwa Suluhu akavuga ko bufasha ngo bugende buyobora Amerika, noneho abayobora Amerika bakaza kuyobora Tanzania, ngo n'ubundi nyuma y'imyaka 5 igihugu cya Amerika cyaba kiyoborwa na ba Suluhu cyahita kijya gusaba Tanzania iyoborwa na ba Biden inkunga yo kubabeshaho. Akomeza yishura ko igituma ubutegetsi bwe bugwabira ngo ari uko ibicuca ari byo byirukira muri politike n'imyanya yayo bigatuma hayobora ibihwenene, injiji zikayobora abajejeta bumenyi bo ngo ni nk'imbeba zambitswe za runigajosi. Mutagira ngo nakabirije ndamuhimbira, mushaka iyo ndirimbo murayibona kandi muyumve. Ubwo abazi uruswa yiri murasemurira abagenzi banyu. Iby'indirimbo by'ubitinzemo wacumura, ariko nkwibutse ko uyu muhanzi No Nonsense Man ni umugabo utajyaho intebe ibigoramye. Oya ntajya heta ururimi kubitagenda kuko no ku ngoma ya Magufuli yigeze gusohora indirimbo anenga Magufuli kuba umuntu utavugirwamo. Yavuze ko we atazigera agira uwamubaza kuvuga uko yumva ibintu kabone nubwo yaba ari kuzana iterambere. Yarateruye ati wowe Dr. Inde hariya ngo ntiwakumva inama, ngo ntiwakumva abakunenga. Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 3 kwa 2017 polisi yahise imutambikana. Gusa bukeye bwaho ikinyamakuru BBC cyandika inkuru igira iti Tanzania rapper Nay wa Mtego freed after Magufuli criticism. Aha bavugaga ko yahise afungurwa nyuma yo kunenga Magufuli. Iki kinyamakuru cyabajije Minisitiri w'itumanaho Harrison Mwakembe uko byagenze, asubiza ko ari Perezida Magufuli wategetse ko umuraperi afungurwa kuko ngo yumvise indirimbo ye ari nziza.
Perezida yabajije icyatumye afungwa n'uwabitegetse, anamubwira ko kuninyega perezida yabikora nta kibazo, ariko ntiyibagirwe no kuvugiriza induru abarya ruswa, abanyereza imisoro, urubyiruko rwiroha mu biyobyabwenge, abamunga ubukungu bw'igihugu n'abandi bakwega ikinyumanyuma iterambere rya Tanzania. Aho nyine bikanadutambutsa mu kwibaza ngo ese Magufuli we yari umutagatifu wasoje urugendo rwe ntaho asitaye. Nabonye hari wabyanditse muri komenti ngo nituvuga ibyiza by'umuntu tujye tunagaruka ku bibi bye kuko nta mwere. Ibyo ntibibaho, buri butegetsi bwose bugira ibibi n'ibyiza, noneho kubw'ineza y'ahazaza hakarebwa ibyiza akaba ari byo bishyirwa imbere. Kuri Magufuli rero ibyo yitwayemo nabi ntibyabura. Nk'ubwo bizwi mu 2018 yategetse abakorera bose kuri murandasi nk'abakora YouTube n'abandi kwaka ibyangombwa bisora, kandi hagira unyerera mu gutangaza bimwe mwita gutwika akisanga mu maboko ataraye. Abatavuga rumwe nawe bamushinjaga ko kuva mu mpera za 2017 yavuze ko akaduruvayo k'abatavuga rumwe n'ubutegetsi agaciye, kuko ngo birirwaga mu bikundi bagambana bigatuma ibiterane n'imihuro yabo abyegekaho. Ibitangazamakuru nka Mawiyo byashinjwe gutangaza ibihuha byahise bifungirwa imiryango. Naho ibindi yabaye igitangaza mu buryo butigeze bugaragara kundi mu perezida wari we wese, kuko mu gihe kingana n'imyaka 5 n'iminsi 132 yubatse ibikorwa remezo bitaragerwaho n'abaperezida benshi banamukubye mu gihe bamaze ku butegetsi. Igikomeye bemeje ko ari umwanzi w'abantu yahoraga yita mabebelu. Ubisemuye wasanga yarashaka kuvuga ko yari umwanzi w'abamatsi ibihugu abo mu burengerazuba. Yabaye umwanzi wabo, arinda inyungu z'igihugu cye, ntiyabishyiramo kwikunda, gusa abo yagize abanzi nabo bamugize undi, kuko ngo yanze gukorana nabo, kandi ibimenyetso bigaragaza ko umuperezida wese udakorera inyungu z'ibifi binini ku isi adashobora kurenza imyaka 5 ku butegetsi. Nk'ubwo Patrice Emery Lumumba ntiyigeze ageza no ku mwaka. Thomas Isidore Noel Sankara we yayoboye imyaka 3 yonyine. Bigasa rero n'ibyanzurwa ko iyo ugaragaje kudakorana nabo kandi ko ufite ubushobozi bwo gushyira mu ngiro ibyo uvuga atari ukuvuga gusa udakora, ngo ntiwahinguka mu myaka 10 cyangwa 15 ku butegetsi. Baba bakikubitsemo ikisi. Dusoza iby'uyu mugabo nabaturira ijambo yasize avuze rifite ibisobanuro byimbitse kandi ryagirira akamaro buri munyafrika wese kugeza no kubayobozi. Kwa hiyo ndugu zangu, tuendelee kuchapa kazi. Kubera ibyo byose nshuti zanjye, dukomeze gutumika umurimo, dukomeze gushyira Imana imbere, buri wese uko yizera, ariko twubake Tanzania yacu. Mimi ni mtumishi wenu na nataka niwaambie, yewe ndi umukozi wanyu, kandi ndashaka ngo mbabwire nshuti zanjye, umunsi umwe muzanyibuka, kandi njye ubwanjye nzi neza ko muzanyibukira ku byiza atari ibibi, kuko ndababwira ukuri natambye ubuzima bwanjye ku bw'ineza y'Abanyatanzania b'abatindi. Kubera ibyo twubaka umurungu umwe, ntitunavangurane kubera amashyaka, ntituvangurane kubera amadini yacu, ntitunavangurane yewe kubera amoko yacu. Tusibaguane hata kwa makabila yetu. Ati ntitunavangurane kubera amoko yacu. Nyine kuko twese tuva amaraso, kandi nta nyungu y'amafaranga n'indi yose ibyo by'amoko bibyara, kandi ubwo twabitsinda amafufu n'amafaranga bikadufubika. Bye.